di naung taudurhon anak nabi naung gabe helamuna borumuna naung gabe parumain nami majalo pasu-pasu pardongas saripeo sia Tuhan marhite na posona Gabi ang marhitei Roma hami madapot to kamu pasato sobani hum nami marhite juhut na marmiak-miak ope diamu hula-hula nami saluhuna tungsongod dia beon tulang na burjuna tulang na basana boy tarpasatami ulilasma rohamuna dabo masongon hatani si tua-tua asa si titi masih gopa golang-golang pangarahuna tungsongod dia be na boy tarpatu pahami madapot to kamu songos sobani hum nami dewa tamat tong manggohi pasu-pasuna matutu mauliate jalang mahula-hulata tajalak hula-hulata amang boru tung takasdo taboto mulai na mamuhay hita siya nasugutan satu na manguduti ima na mabuan boru nami nagabi paromay muna anak muna nagabi lana nami tubagas joro ni tuhatai ima na majalo pamas-masuon pardongas saripion totok kita tutu di bagasan hahi pason sianggi matutungu tutu amang boru satu na manguduti ulotonan non totong mahita di ramoti Tuhan matutu jadi di son amang boru adong do huwa kami dekke simudurudur doh deke tio doh deke sahat sahat matutuna uli sahat mana dengan tujulan neron tuhamuna salhuna amang boru nami betul lah songon hatani situ tua ma tutudohon nami amang boru sititi masih opa golang-golang pengarahuna tung songon pe na tarpatu pahami laho pasaton deke tuhamuna saya tuhat tama namanggohi pasu-pasuna matutu gabe mak jalang mata jalang oke Gabe itulah. Jadi Gabe diho buruku nang diho helaku nakiningan nasugutan beri dope hurok tu dakubu dang sahat dope hita tu bagas joro ni Tuhan alai mulai sonari di pertikyanon gabe helaku maho anak koko anak koko diho buru dengan mahu marsia juajuan di rumah tangga umuna di son rodo hami bapak mu dohot mak mu dohot sude aka nama kohong ho amak tuam inak tuam opungmu ro la mengadopi lasni rohata apalagi bagasa saderion sesahap masong persahan ideke si muduruduron upasahata itu hamu saya mudurudur mahamu tuduluk tuturuat mangudur anak nang dohot mangudur robor saya anggap matok tutu songon ai nan inum ni ai deke nama mokon akamul na tio ma dapotan muna di rumah tangga muna tujulan niron siang ma saham pangiduan nami saham matang yang kami to mata mertua de bata siaga be rumah tangga na hingga kamu rumah tangga na berbahagia jala hatok mahamu inang dapat pasu-pasu perbuini per rumah tangga on siana mata mertua de bata jadi mulutuk songono penang na boy terpasa hatami kami siana torasmu uli lasma roham nama jalo dohono kuma songon jadi diamu di da parhobas si titik men nasi gopa aboy di badalan idahat tujulo pasata minatu tuam saya itu hatta de batama mangguhi pasu-pasuna mau lihat emak tunda di jolo majo parjolo ngabe nggak masalah babe masih firdo tadi firma poki bol-bol pacalongan firma todi mburu doto ilaku lucu-lucu manang pacamotan tujolo air minum di bagasan tikyon roro hami tulangmu batari daulas rohanami nong majalo pasu-pasu parboga sodo HP hamu bere do burunami apalagi di bagasan tikyon di son roro hami tulang membuat deke sudur-udur deke sahat deke tio diamu akabarobasi ngabobe di badalan akasi pangano tu dulu keturuan ahapina masa ikut satahi sauluan mahmu marbagi kita marbagi unang marpungu-pungu pasu siat Tuhan deke tio asa tio matutu aka pasariamu tujulan nerion gogo hamu martangiang sadaro hamu ahape niula di tangamu pos dorohanami na Tuhan do mamasu-masu hamu jala deke sahat tutuan asa sahak makan pinar sita-sita
ahana pinasitatina kena tua-tua doh aka pinasitamu sudema boy rade di patu-patuhan ala pos rohanami toktong dohamu baru nami datang nami asa gawe rumah tangga sitirio kamu rumah tangga nadengkan na boy pasonak konaka na tua-tua ini hanya simbol ya tetap doa kami buat kalian berdua jadilah keluarga yang bahagia yang takut akan Tuhan ya jadi postur rohanami ya tulang selalu mendoakan kalian supaya tetap rumah tangga yang menjadi kesukaan bagi Tuhan terlebih juga bagi keluarga besar songonima siak kami tulang moliatema pirma poki bahur-bahur paksalongan pirma tordini berenami dok borunami luju-lujuma nang aka pasamotan asa pinatiko hujurma tuto penitapian tu dia bepo mangalaka tu sima dapat persaulian horasma salam iya menurung semua ini bersyukurlah kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa dalam sukacita hari ini di mana kalian sudah menerima berkat dan anugerah Allah yang begitu besar lewat sakramen perkawinan kudus yang diberikannya pada kalian. Ikutlah, taatlah dan camkan lakukan dalam hidup kalian janji nikah kalian, janji suci yang sudah kalian ungkapkan. Jadi tajalo dodek kasiu sian tulang rorobota sian ibar. Kami jala oras ma di ula-ulata. Dan kesan dari kami tulangmu. Pegang. Jadi di son di kami deke tio deke natabo do deke sahat asa dohon nomor hatan situ tua nama dokon tujulan narion nama pemahamon asalam tioma parni ahapamu tujulan narion song ni nang dede kemok mok lamar taba-taba masih namot diamuna tujulan no pasu-pasuan itihon deke sahat asa si panganon tu sarma tua salon peutiut anak popu marnine marnono dohon masongon hatan itu tua medokon setitik makopa hodong lais ni rumah molotung pesonon na boy son deke siak kami tulangmu dalam tada holong nami napala sorramuna amata de batama na menggohi pas-pasuna botima japu menang seperti itu demi firmato dimbere firmato upasa tayo matuamu tulang nami garingging las ihu mamu si marmata alana dang sikot dope si panganod dibagi parhobas ya taparhase yang matiki Alahu jalo hami do ulu mulak molo pes hali pasato kubek kami no do pingga parlopanan ulilas marohani datulang garingging ulu mulak alahu jalo hami do sian hula-hula bodon molo las rap hu pasatami pian no do pingga parlopanani las marohani dat jalo lasongoni madiamu tulang rorobot nami ala ulu mulak do jalo hami tulang sian hula-hulai molo pelas ihu tu pasat non di lopa pinggapan lopanan las marwani dia tulang songoni manang di si marmata gabe mau lihat oma ulu mula diamu tulang nami garingging do pinggapan lopanan Moha diamu parhobas nami ngasih kop si pangano dapota sude. Oido. Oke. Nami asa tapasonang majo asa tabaet tangyang si panganon. Pasonak kamu majo asa martangyak kita. Tapasada rohata martangi yang mahita. Go puji-puji yang mardongam mauliate ma di pasa rohanami tuho ale jaho bade bata na marhabang sa di banua gijang. Di pakilalahor rohanami do pangiringmu tarlumowi di panugum di hami.
Madoa deke sitio tio. Tio Ya, ma tukar musik. Tio ma perturan tuturan dari Arion. Saya itu Pak Debatama, saya rokak gai mahamu tujulan Arion. Debatama nama sama suamu saluhuna. Tu saya dia pena bosa tamion gudang ma pinasuna. Sa manahuli sa melarengkan. Butima, mau lihat. Jadi Oma, ulu mula dia mudong asautan nami. STM kasih na siya Buana Raya sekaligus do pingga parlopana do deke siya hula-hulata. Dia pe margana berubah bapak jadi girsang jadi. Tio-tio pasarian Oma deke siya hula-hulata di Boru Todang. Saha mana Boru Todang. Saha mana dengan asa songon hata di situ itu maro. Boru Todang. Di masih kopa golong-golong Lunga pengarahuna. nasosahat, Nasosahat. Pato pahami. Edo. Kami opung muna marga Lihat sinaga. kamu. Saya gorang ma pinasuna. Horas maita suluna. Oma tu Boru nami nasihat timur. Boru ahbe jadi. Sida dolok pe jadi.